Minisitiri w'intebe wungirije wa The Ethiopia Tigrayan Demetrio people, Mekonnen by Hassan denying yahakanye humanitarian amakuru avuga ko access guverinoma ya and Ethiopia using irimo gukoresha inzara anger nk'intwaro y'intambara ku as ntara a ya Tigray. weapon of Urugendo war rwifashishwaga is mu kugemura beyond the ibiribwa pale. rwasenywe ejo kuwa kane. Ibintu biracyameze nabi muri iyo ntara ya Tigray kandi bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Umuvugizi wa ONU yabivuze ejo kuwa kane. Yongeyeho ko imijyi minini irimo umutuzo ariko hari amakuru atari yemezwa y'ubushyamirane mu majyepfo no mu majyaruguru y'uburengerazuba. Muri Kongo abantu 10 barishwe mu mujyi wa Beni mu burasirazuba. Ambasaderi wa Amerika muri Kongo Mike Hammer yasuye Beni kandi yavuze ko Amerika ishobora gufasha kumenya abateye. Perezida wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ejo yerekanye guverinoma nshya nyuma yo kwirukana minisitiri w'ingabo n'umutekano ashingiye ku bwicanyi buheruka kuba mu gihugu. Naho ubwoko bwandura cyane bwa virusi ya corona Delta burimo gutuma icyorezo gifata umuvuduko muri Afurika. Ubwandu bwariyongereye kuri uwo mugabane mu byumweru 6, buri cyumweru habarurwa abantu 224,000 banduye bwa mbere.